Jotonono Sairi Kaham Tini Chinio Khumulwng ni motor stand Noklawo Plenary session haikeba conference Puilano Chini Bubagrano Hambai Mario Jit Sungnotini O Jagawo Sara Tripurani Chini TIPRA MOTHA ni leaders rokno Thansa Khayai KOK Sapnani Bagai Omo Haike Singno stage rock Shakolom Klayai fan light stroke Rimani Bagai Tinini plenary session ni Khorokba Presidium Sini Sir Bijay Kumar Uncle Sir Budu DEBBARMA Sini Sir Monindro Riang Norendro DEBBARMA Sini Madam Povitro Bokti Jomatia Bonokaribo tinini O Koksap Bung Pandaw Faisok Paizak Sini Borom Gunang Leader of Opposition Sir Onimes DEBBARMA Tonggo Chungbai Chini Logiwo Sini TTAAD Sini Borom Gunang Chief Executive Member Purno Chandra Jomatia Tongbayo Joto EM Rock Te Joto Ani colleague MLA MDC Te ex EM ex MDC Rock Bono Karibo Sini YTF TWF TEF TCF TISF ni Joto President Rokno Te Joto Adong Rokno Chini TIPRA MOTHA ni Joto district level block level village level ni Joto leaders rokno Tininio conference ani khaksangma hamjak mung yafarui ang norok ni busikango kok thaja thaini naraknai ang puilano chengna muchungo jehetu tini o jaga conference joto chini TIPRA MOTHA ni leaders rok faisok paijak aboni bagui ang puila जों बाहायके leadership खालायनाय leadership tamo abishoyo ang kisa sanani muchung mani ka omono जों agini simini nukha Tripura hawo gobangma politician politics खालायमानि nukha kintu leadership जों खूब कम no nukjago emonki जों leadership no जों nugyase hini mano karon leadership engka kaisa समाज no lead khainani leadership engka chini society no next generation tamong nai next generation ni bagai tamo khai kalangnai o next generation ni bagai je wansuk nai next generation ni bagai je samung khlainai bose original leader politician by leadership phelayo karon politician jara politics khlainai borok hkai ang next election bahaikai koplayongnai ang election batayoi koplayongoi bahaikai ang chiaro achugoi o society no samaj no rule khainai abono politician ni wansukmung fiawa but leader hingkai next generation ni bagi se wansugo karon sing next generation sini TIPRA sarok ni next generation tamung nai aboni bagi wansuk nai ke leader jemon udaharon chini bubagra next election ni bagi wansuk ya chini bubagra next generation ni bagi se wansugo takura bukhurok bojudino next election ni bagi wansuk kai bo tini assembly o bachawoi tini deputy CM ONGI man khamung
bo politics ni bagi wan sugia bo next generation sini society sini samaj sini tiprasa next generation bahai kai tongnai omo wan sumani bagi tini bekha kwar bai kai sini tiprasa dofha ni bagi bo nijini rang puisai bai kai tini sini tripura hawa leadership tamonohin lai thangnai sal ni chini je politician rokno phunugui rikha nijini bai thangnai rang puisa bai kai o tripura hani tiprasa rokno bahai kai muthangnani o muthangthani tinini o salo jongno je omo hai kai sakolom rimani tini shudu o Khumulwng modesteno simia takhor bukhurok chini bubagrani je tini oro saya tangjak fan ni nobar chawi tongo jong tini o fan ni nobaro LED light thepajago jong o jaga sakolomok chiri khogoi kok sawi tongo mano o jaga jong aram khai chini leaders ro kok sakangkai o kok no jong fan ni nobar chawi no aram khai tongo mano bubagrani naharmung শুধু o modesteno tini saya rinania bubagrani naharmung sara tirprani tiprasarano omo haike bini sayawo toni oi thanda jagawo toni nani muchungo chini bubagra aboni bagino jong tini nugui mano bini naharmung bini samung bo tini TTADCO khoroksa adongoi khoroksa MDC ing tongnania bo tini CM ing asugoi tongoi man khamu kintu tini tangoi asugya karon kaisano bini naharmung next election ya bini naharmung next generation next to jong bahai kai banchiwi thana o hawo and next generation ni bagi samungno chini greater Tripura land o greater Tripura land baino chini Tripura sarok thangna tei thangya jongoro sanani muchungo শুধু Tripura sani bagi simia chini ADC amchayo chini Hindustani বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপ্রাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरा बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि त्रिपुरा मथानि MLA खरक बुसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयारो आचुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तंमनि बागैनो जों तिनि 13 जना MLA एसेम्ब्लिओ बिसिंग हाबै चिरि खगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मारिना हिनि चिनि MLA रक जत्तो साजाक ताखुरा बुखुरक नंगनि जे बुद रि रहरमानि नरक जे चिनो इलेक्टेड सिनामै MLA सिनाम रहमानि आबो मागना थांगिया जों खरां तिसावै दङ ताखुरा बुखुरक नरक बो थानसामा दंनाय चिनि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसो सामुं खलायलाय दंमानि आमो जों चिनि मखल बसिगांगो स्राय स्रायखाय मारि नुकजागै दङ ताखुरा बुखुरक अ मारिनो जों बसिगांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अजिनि जे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि कक जे जोंनो कोट खायसा सावैरि माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत्त लिडार्स खरक साबाय ते खरकसा ताखुरा बुखुरक मुइतु नारक दे खरक साबाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजागलाय मुं मा तंनाय खरक साबाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा काइसा अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि त्रिपुरासा चिनि लुकुरक्तो चिनि बरक रक्नो जे बरक रक हामजागै जोंनो बुथ रिउइ रहरका MDC EM MLA सिनामका
जों बरकनो काहाम सार्भिस रिमानाय ताखुरो बुकुरक फियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे तिप्रालेन अजे सानलायमानि अमना लेरजागै जों दिनै तिनि बिजेपिओ थांगा हंकाय जों तिनि जुदि सिपिएम कांग्रेस जुदि थांगा हंकाय सिनि महाराज हाया रि तंमानि जोंनो जे सामपिलि रिउइ तंमानि आमनो जोंबो मर्यादा मारिनाय ताखुरो बुकुरक तिनि नुगो त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खलायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बागै बेसे बाजेट खायका मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमरनो जों मासिनाय जों बार सोंका चिनि एलओपिबो बार सोंका तामनि बागै 672 जों जे जागावो 31% चिनि बरक एडिसि आमचायो तंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानि कलायो उशगांगो लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतनलाल नाथ साव आरे एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दफ्तर जेबन एग्रीकल्चरल ट्राइबल वेलफेयर एआरडीडी फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमति हाइकाय गोबां मा दफ्तर अ दफ्तरो रां चिनि त्रिपुरा सारनि बागै खाथियैना रगजागो इनका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव इनका समय करै सिंनानि हिमपानो समय मानया आं सोंनानै नाय माने मुचुं माने का अमनो इनका आमते हिकायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ने बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खाय बंनि बागैबो आलादा बाजेट खालायजाक बले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नि बागैबो आलादा रां खालायजाक बले इनका आबोखाय नरक मानिया देबा इनका जोंखाय चिनि बागै साका हंखाय सब समय न बेरा रिजाक इनका बंनि हिकाय जतन ठीक अमरंनो नुगुइ जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि त्रिपुरासाराव जतन बुजगै मानिया ताबुकबो बिजेपिओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नानै बागै जों बिजेपिओ जयनिं खालायमानो गोबां पत्र पत्रिकाव ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ ताखुरो बुखुरो तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फर्स्ट क्लास साख्रि खालाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसु खिनि कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय ताखुरो बुखुरो आमनोसो जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमहाय तंगै उंलायाखो अमहायखाय जों तंगै सुगलायाखो जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालायलाय उंलायाखो जों चिनि त्रिपुरा सानाव मोथांनानै बागैसे जों तिनि अ दफानाव मोथांनानै बागैसे चिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों चिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुरो बुखुरो गोबां मा एलिगेशन खालायो चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्सफोरनि बिरुद्धे रां सावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो चिनि एडिसिओ रां सेरो हरमानि करै कर्मचारी रंना बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन रक मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतनखाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो चिनि एडिसिओ साख्रि खालायनो 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके चिनि त्रिपुरा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगेवनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांका हंखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जरावो जों जत लुकुरकनो मा बुजगलायनाय तिनि जे अर फायनाय जत लिडार्सनो आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजाक मानि बिसिंथै जों जत खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जे कोनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे जे लुकुरक सिनि कामि बिसिङो विलेज वाइज वार्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रद आनी कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कग नारनाय नरनो हयतो अमहायके जतन ब्लाब खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट न जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट न नरक अर सैतलांदि सैतलाङै जेफ्रु सानानि बरक न
jora norok borokno a point rokno sawi khnaredi sini bubagra bo sanai bubagra ni a point rokno bo karon mo tini asuk laika meeting paithanga tini no paikha moya जों खोनाबो दंनाय अरो दिनै अरो जोंनि बुबाग्रा जारिनाय खानिनाय थुनानि बेबस्था खायनाय खोना जरा जों अरो जागा जोंनि कनफारेन्स जोंनि कक साबलायमुं पान्दांनाय ताखुरो बुखुरो नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जपन खाया कय सुयै तलांदि पॉइंट रकनो जों पाब्लिक रकनो मा बुजक नाय दिनै जे जोंनि बुबाग्रा आमसो खरस खायै नरनो पेट रियो अ जागा बेग रियो अमाहाय रिसा रियो अमाहाय जों ततरा रिजागनाय रियो तामनि बागै रि हिंखाय जों फायदि थानसांलायदि जों अ थानसानि मारिनो त्रिपुरा हानि जत तिप्रा सारकनो जत लुकुरकनो जों अ ककनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमाहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखाया कय तबो गोथां तंसाक्सिनि तिप्रा सार मोथां देमानो अ साइतक मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतक नाय ब साइचुं साइतक मा बाया ताखुरो बुखुरो नों आं बेबागनो जों मा साइतक लायनाय आं आनि कक आसो कलक सालिया जेसक साका आपसंनो नरकबो जदि नांजागै तंखाय कयेकटा पॉइंट सिनि लोकरकनो बुजक दि ते जत अर फायनाय आनि स्लाय अकरा साकरानो खुलुमुं याफारै ते आनि साकसालायरकनो खाकसांमा हामजाक मुं याफारै ते चिनि अर लिडार्स बुबाग्रानो खुलुमुं याफारै आं नरनो जतनो हामबाय सानै आं बुबाग्रा आयुंलक थं ग्रेटार टिप्रालेन दाक्तिनो मानथं ते चिनि तिप्रा दफा मुथांजाक सिथं जतनो हामबाय खुलुमबायका